Dobro večer želim svima. Danas je 1. februar 2023. godine. Moja malenkost Stanley, odnosno Saša Kolondžija i komšija tvoj, Jovica Delić iz Bakića. Inače u selu Član savjeta mesne zajednice. savjeta mesne zajednice. Žitelj. Moraš pomenuti, to nam je bitno, komšija. A tog sam puta ponovio da mislim da sam da već i do sada. Pa dobro. Ja ću da kažem da sam predsjednik udruženja LEK koje je na budžetu grada i grad nas finansira. Nadamo se ove godine da će te financije i pojačati. Nas dva daveža opet povodom smetlišta. Ko o čemu mi o smetlištu, imamo jednu dobru vest. U subotu se smetlište čisti. Jednu divnu vest i za sve naše iz sela, a i iz okoline, svima će biti čistije i lepše kad budu išli na vodicu. U subotu će doći firma, kamioni, mi ćemo ispratiti tu akciju u Rumskoj 5B, znači na ulici, to je prema kapeli Svete Petke. Na putu ka Svete Petki, na onaj krivini velikoj gde se vomite, to vam je Rumska, kako si rekao? Rumska 5B, da. 5B. Sedište udruženja LEK, koje je delovalo i svo vreme deluje, drži grupu Radio Ruma. Ja sam njen predsjednik, komša je, čuli ste, član savjeta mesne zajednice. Mi smo se udružili u ovoj borbi protiv smeća, divljih deponija i krenuli smo u ovu priču sa deponijom u Vognju. Svi ste vidjeli da je deponija prošle godine očišćena, kad komšo negdje? Da naglasimo ovako, pošto smatramo, kako smo onako rekli, Voganj je centar Srema. Glavni grad Rume. Ruma se nalazi kraj Vognja. Da. Krenuli smo da čistimo tu deponiju i sva ova naša akcija i želja naša da proširimo ovu, da umasovimo ovu našu borbu, krećemo od deponije u Ognju. Počelo je sa predsjednicom opštine, kad je ona proširila apel da će čistiti deponiju, mi smo snimili deponiju, poslali smo joj snimke, Aleksandra Ćirić... Oslonili smo se na nju, što se ispostavilo kasnije da nismo trebali. I naravno nadrljali smo. Da, u prvu ruku deponija je očišćena, međutim kamere nisu postavljene, posao nije odrađen do kraja. Onaj drugi deo priče nije ispunjen do kraja i taj drugi deo priče nama napravio problem. Tako da mi sad ulazimo u 3. kalendarsku godinu. Deponija je opet obnovljena posle tog čišćenja. I krenulo je sve i ovo na novo, ono što kažu. Evo, mi sad u subotu... Mi smo nastavili da snimamo. Nastavili da se borimo, nastavili da se vatamo sa tim vetrenjačama. Nekako ja da kažem, koštac sa tim vetrenjačama. Tako da sad imamo priliku. 4. februara 2023. godine, u ovoj 3. kalendarskoj godini, u subotu, imamo, ako Bog da, jednu veliku akciju čišćenja, te divlje deponije u Ognju i pravimo malo jedno druženje. Jedan ručak. Jedan mali ručak. Od nas ovdje u centru udruženja koje je registrovano u Rumskoj 5B u Vognju. Svi ste pozvani, prijatelji, neprijatelji i ljudi iz sela, ljudi iz Rume i susjednih sela. Nadamo se da će se ova borba proširiti. Mi ćemo edukovati i ostale ljude iz sela kako da se legalno bore protiv ove deponije. Mi smo prikazali da smo išli u ekološku policiju i policija se uključila, svi legalni tokovi, iako kao što smo pomenuli, Aleksandra Ćirić nas je izdala, rekla je da predaje te snimke i da apeluje na policiju i na komunalnu policiju da se ljudi sankcionišu koji bacaju, to nije istina, dobili smo drugčije... Pa u ekološkoj policiji u Sremskoj Mitrovici dobili smo saznanja da sve ono što smo u stvari bili upućivani od strane opštine Rume i predsjednice opštine Rume, da to u stvari bila jedna manipulacija sa njene strane. Ja sam zvanično dobio e-mail, smo dobili. Da, mi smo se bili oslonili na nju. I ona je se nama zahvalila za ovu borbu i sve snimke je rekla da šalje, ali nije slala. Sada što se tiče nje, završavamo u priču, mi smo u borbu ušli. Nastavili smo sami, bez predsjednice opštine. U subotu, to ne da nas je izdala, nego nam zabila nož u leđa. Nacrtala nam je mete na čelu. Dobili smo target zbog koji smo bili... Ali mi nismo odustali. I u subotu se vide rezultat, deponija će se čistiti. Kao što smo rekli, doćete, valjda, svi ste pozvani, napravit ćemo jedan kotlić. Svi su dobro došli. Mi tražimo saborce koji će nam pomoći da ovaj problem rešimo trajno u buduće. Da nema tu ni više politizacije, nema tu više nekih lažnih obećanja. U subotu dođite ovdje kod nas,
da se dogovorimo, jer mi planiramo, ako Bog da, posle ovog čišćenja, nadamo se zadnjeg čišćenja divlje deponije, želimo da napravimo jednu malu tribinu u našem selu, našoj mesnoj zajednici, da se dogovorimo kako ćemo da delujemo u budućem periodu, da bismo mi spriječili obnavljanje divlje deponije, kako u Vognju, tako i u drugim mesnim zajednicama na teritoriji opštine Rume, a kasnije i u celom Sremu. Naravno, sad posle čišćenja deponije trebalo bi ono što je predsjednica slagala uraditi, postaviti kamere, postaviti lepu jednu veliku tablu da je zatvorena deponija, ne ono ruglo što je stavljeno. Završiti priču jednom za svakog. Neku malu tablu su stavili, mi smo snimali stalno, snimamo, meni možete da se javite iz okolnih sela ako želite da vam pomognem, da vas obučim sa dronom. Letelice su legalne, ja i komšija smo čak zajedno bili u Gigatronu i kupili tu letelicu. Želimo da obavestimo ovom prilikom sve pojedince koji imaju dobru volju, imaju želju, imaju finansijske sredstva. Možete kupiti sve dronove koji su, znači, do 250 grama težine. Imate pravo sa tim letelicama da u svojim mesnim zajednicama, u svojim sredinama, van sela, na javnim površinama snimate, da nam pomognete, da nam budete saborci na ovom putu da zatvorimo divlje deponije. Mi smo koncentrisani na deponije. U principu imate na sajtu civilnog vazduhoplovstva, imate na sajtu taj zakon koji je objašnjen i mi se držimo zakona i svo vreme postupamo po zakonskim regulativama, ne bi li ova naša borba dobila pravi smisao jedan put koji su trebali možda da probiju i ti zeleni i te stranke koje se navodno bave. Pa svi ti naši saveznici u vidu tih političkih stranaka koji su trebali da nam pomognu. A nisu nam saveznici. Nisu, ne, ja kažem kako na papiru funkcioniše, to bi trebalo tako da bude. Mi smo na kraju ostali sami, ja i ti Saša smo stvarno ostali sami u cijeloj ovoj priči, uspjeli smo da se izborimo i evo, kažem, radujemo se suboti. Subota 4. februar 2023. godine. Ušli smo u 3. kalendarsku godinu borbe, ove naše borbe za... Javili su nam jutros da će u subotu početi čišćenje deponije, da smo uspjeli sa borbom, bez Aleksandre Ćirić, bez stranaka, stranačkih veza, delovanja, advokata, tužbi, sve. Moram reći da smo dosta vešto ovo odigrali i pametno. Tebi, komšo, hvala javno pred svima što si podržao ovo sve i sela, drugi nisu, ali nadam se da ti drugi neće dugo, uključujući i glavnog u selu Jovu Matića, jer mislim da ova prvi oblik, kako da kažem, patriotizma i ova borba za našu čistiju sredinu, svi mi volimo decu i želimo decu, ali šta će nam deca jesti? Piti, disati. Ono što smo u razgovoru, ja ti već imali pre ovog snimanja, ja sam rekao, ja želim da citiram jednog indijansku poglavicu koji je rekao, mi zemlju nismo nasledili od naših starih, mi smo zemlju pozajmili od onih generacija koje dolaze iza nas. I to stvarno tako jest. Ako se mi prema ovoj našoj okolini budemo ponašali onako kako se sad ponašamo i zadnjih 23 godina, to neće na dobro da izaći. Mi moramo da menjamo svest nas samih u zajednici i želimo da omasovimo to, da ljude obavestimo da nije problem ni u komu, nas niko ne mrzi. Mi imamo problem sami sa sobom. Ne konkretno ja i ti, Saša. Mi smo stvarno napravili target sebi na čelu i ja i ti i ajde, ja ću razumeti da je to nerazumevanje s druge strane. Ali šta će sada da bude kad vide da smo uspjeli da očistimo deponiju? Pa nije ovo neko takmičenje, Saša, ja i ti ovo nismo pretvorili u takmičenje. Nije takmičenje, ali da li će i dalje da nas hejtuju toliko i mrzi? Pa ja već sam par komentara čuo od ljudi iz moje okoline, ide to ka pozitivnom smislu, mi ćemo pokušati sad ovu subotu da napravimo jedno lepo druženje. Pored je kapela Svete Petke, znate, lekoviti izvor, za njega se borimo. 150 metara od deponije i želimo da se ta deponija trajno zatvori i da se postave, zato će ta tribina biti trajna rešenja. Dobro si rekao. Kamere. Ti si to jedan put rekao, ja želim sam da te citiram. Ti kad si pravio kuću, ti nisi napravio kuću pored divlje deponije, ti si napravio kuću pored kapele Svete Petke. Kapela Svete Petke je centar našeg sela, ja ga tako vidim, ja ga tako doživljavam i to je najsvetlija tačka u našem selu.
može se reći turistički spektakl. Svi se trude da nešto prikažu u svom mjestu, u svojoj sredini. Mi toliko lepe stvari u našem selu imamo i mi sad treba da tako lepe stvari, lepa mjesta da zapustimo. Čemu to vodi? Ne vodi ničemu. Ajde da okrenemo stvari u pozitivno. Vidjeli smo svi da dugogodišnji nalazi pokazuju da ta voda baš nije u sjajnom stanju i da ova borba je neophodna. Ne bi li pili zdraviju vodu, mislim i disali bolji vazduh, jer rekao si sam da te osoke, cisterne što istovaraju da su najveći neprijatelji izvora i oni u stvari vodicaju u jednoj dolini, to je kao breg i to se sve sliva dole. Vodica, kapela Svete Petke se nalazi nadmorski niže od te deponije na koji se istresa to divlje smeće, te fekalije od stoke, fekalije od ljudskih tih kanalizacijnih otpada. Naša želja, moja i tvoja, ja moram to tako da kažem, onako umno živi, ako Bog da, posle ove akcije u subotu koju ćemo da radimo i te tribine koju planiramo da uradimo u budućem periodu, da se dogovorimo sa svim ljudima u našoj mesnoj zajednici, jer mi ne želimo da stvaramo, u stvari ne stvaramo mi, nas su neki ljudi ovdje prepoznali kao neki faktor koji jednostavno ne uklapa se u sebe. Mi smo uzbudnjivači, mi želimo da provodimo kod ljudi svest da to smeće oko nas ne donosi niko sa strane, donese pojedinci, ima firmi, donese vetar, ima severa, ali najveća količina tog otpada je otpad iz sela. Da. Znači, od ljudi i samog sela. Ali vidjeli smo da su dolazili dosta ljudi sa strane, imamo vlasnicima, čak neki okolnih firmi i imali smo tu akcija i bilo je dosta čupao, ali uspjeli smo da izdejstvujemo u subotu čišćenje smeća. U selu to će se desiti, još jednom apel, dođite svi, napravit ćemo neki ručkić, doći ti ljudi koji rade i voze kamione, avione, traktore, bagere, šta kako smatraju da treba da pokušamo ovako da sumiramo. Ako Bog da, u subotu smo iz minusa došli na nulu. Da. Pokušamo da krećemo pozitivno u nekom pravcu. Želimo da utičemo na savest ljudi iz mesne zajednice, na savest svih dobrih ljudi, da nam pomognu da trajno zatvorimo deponiju u Vognu. Da nam pomognu da ne bacaju smeće. To je prvo što treba da uradimo. Želimo da utičemo na svest ljudi, želimo da utičemo na svest svih građana, ne samo mesne zajednice Voganj, želimo da utičemo i van mesne zajednice Voganj, da ljudi shvate da možemo smeće rešiti i na neki drugi način, sem onoga što ćemo smeće baciti pored puta. To nije rešenje. To je samo produbljivanje problema. Produbljivanje problema koji se nagomilava i evo vidite. I ostaje onima iza nas. I ostaje generacijama iza nas kojima mi treba da kao nešto brinemo o deci i ovako se brine o deci i ovo je prvi oblik patriotizma uvijek bio za mene. Baš to. To sam se složio i sa policijom i reći ću vam svima sada javno da ekološka policija u Sremskoj Mitrovici deluje. Možete da slikate, snimite događaj, da odete u Sremsku Mitrovicu, inspektor Radonić i ovaj drugi, kako mu beše ime? Petar, zaboravim sam prezime, ali ljudi rade svoj posao. Da, pogrešću nešto, da ne bude. Dobro, Petar i Dušan su tamo, znači snimite događaj, snimite deponiju, ne dajte da vam se zagađuje sredina. Vidjeli ste, mi smo jedan legalan put vam otkrili koje su trebale da vam pokažu i te stranke i ti ljudi koji nam sole i prodaju, da kažem, muda za bubrege, da nas ovdje nešto pomažu, ali u stvari dok mi sami ne zapnemo i dok mi sami nismo zapeli, vidite, ova deponija se ponovo napunila, iako je prošle godine očišćena, ali ovaj put nećemo dozvoliti i tražit ćemo da opština sada, iako je predsjednica opštine slagala da je postavila ovdje, i to je jedna u nizu njenih laži. Kamere u ognju ne postoje, kamere smo mi, ljudi, meni jave, ko može odveze dron ili ja i snimimo događaj ili taj se prijavi policiji ili se vrati i počisti, nekako to mora da se... Prebacili smo problem, taj problem koji smo imali je prebačen sa institucija, prebačen na pojedince. Pojedince, u ovom slučaju smo ja i ti, odnosno veći deo posla je pao na tebe, ali ti si svojim dronom
to odradio, lepo snimio. To će sad da bude opštinski dron, pošto će opština da nam donira dron. Oni imaju obavezu, da nas i tu ne slažu. To će da bude seoski dron za nadgledanje deponije. To bi tako trebalo da bude u bližoj budućnosti, međutim do sada je taj dron bio samo tvoja dobra volja i tvoja finansijska sredstva. Dobro, da, ja imam kao predsjednik udruženja određen slobodu i sipaju mi gorivo. Opet si ti uticao na to. Jesam, neki deo financija mi dobijemo, ja ne mogu da kažem, ali to je jako malo koje ne pokrije gorivo. Morate znati da takve letilice nisu baš toliko jeftine, ako je veći kvalitet snimanja, ako je loši kvalitet snimanja, može da se kupi jeftino. Elem, subota, deponija će biti očišćena, uspeli smo, možete da dođete svi, Rumska 5B, ja ću biti tu, moj komšija i oca, ovo je središte udruženja LEK, koje se bavi između ostalog i borbom za čistiju životnu sredinu. Da rezimiramo ovako, da ponovim. 4. februara 2023. godine, ovdje kod Saše u kući, u dvorištu koje se nalazi na putu ka kapeli Svete Petke, pravimo jedno malo druženje, pozvani ste svi. Evo ja sad zovem u ime domaćina Saše. Naravno. Svi ljudi dobre volje, kogo želi da pomogne ka rješenju ovog problema, znači ne ka kratkoročno, ne ka dugoročno. Zašto vas zovemo? Zovemo vas da proslavimo, zato što ćemo, evo, za kalendarsku 3. godinu 3. put čistiti deponiju. Ne to da proslavimo. Ne, da proslavimo zato što želimo da jednostavno ovo bude zadnji put i da krenemo u nekakvom dobrom pravcu, da u buduće sprečimo ovu pojavu koja jednostavno nije dobra, koja ne vodi ničemu. Da. Trebaju nam ideje sa vaše strane. Kako za ubuduće da rešimo problem odlaganja smeća? Kako? Ovo kabastog, tako tečnih fekalija, tako. Imamo problem, na primjer, poseban problem, to želim da naglasim, taj pesticidni otpad koji planiramo nekako da rešimo i treba nam pomoć ljudi i treba nam jedna lepeza. Veća količina kontejnera u selu. Želimo da sa ljudima otvoreno razgovaramo. Mi nismo neprijatelji, mi smo sugrađani. Da se malo podigne svest. Da se podigne svest i naša želja je da sprečimo, a ne da lečimo. Da. Jer to kad lečimo, to znači da se već desio problem. Ovo je da lečimo već ko zna koji put i nadamo se ovaj put da će ili iz sela ili iz opštine kupiti te kamere i postaviti, a ne lagati da su postavili. Zbog same deponije ćemo morati. Sramota je da se utroši toliki novac. Mislim da je predsjednica opštine tu žestoko omanula, taj bager je potrošio koliko goriva i koliko dana tu čistio. Ja mogu da zamislim kolika je cifra, pogotovo pošto je to... I onda se to nastavilo. To je trošenje našeg budžetskog novca, bacanje. Neracionalno trošenje. To je bacanje para, Saša. To nije trošenje, to je bacanje para. Ali mi smo uspjeli da ih osujetimo u tome i neće moći više toliko da se baca. Morate da znate da ćemo i edukovati ostala sela, pomoći im u nadgledanju deponija po Sremu, u savjetovanju, ako treba i učenju da vodi drona. S jedne strane radit ćemo, s jedne strane želimo da radimo prevenciju na tom bacanju, edukaciju stanovništva, s druge strane želimo da postavimo kamere, dronove, bilo šta da god bude moći. Da oni nesavesni ljudi, firme, pojedinci, možete ih nazvati kako god hoćete, da sa njima počnemo beskompromisnu borbu oko tog odlaganja smeća. Smeću je mesto u kontejneru. Kontejnerom treba da upravlja komunalno preduzeće koje je na teritoriji i ono treba da ga odlaže gde mu je mesto. I to želimo tako da rešimo. Što se tiče ostalih vrsta otpada, tog drugog smeća, to želimo da rešimo unutar mesnih zajednica i onako već kako budemo morali da rešamo. Pozvaćemo mi predsjednicu opštine na tribinu i sve iz sela. Bez obzira koliko nas je puta izdala, mi smo opet voljni i otvoreni za tu borbu i za dogovor sa njima. Jer mi bez institucije ne možemo ništa da radimo. A dogovor sa njima je ujedno i borba. Pa, to je zato što njihov dogovor važi do ćoška. Ali naš ne. Neće proći to tako kod nas i borit ćemo se i hvala vam svima koji ste nas podržali u ovoj borbi, a vi koji niste, dođite, znači subota u Vognju kraj kapele Svete Petke, kuća, mi ćemo da proslavimo, nećemo u dvorištu, kuću ćemo, tu unutra zima. Pa zove se avis kakav bude dan. Komšija ima lepo vince. Potrudit ćemo se da, eto. Komša, eto, za subotu. U subotu se vidimo, ako Bog da krenemo od nule. Zdravlje. Ajde, živjeli, prijatno.